Hello, batho ba me. Hello, guys. Hello, bannana ba me. Let me take this time and greet you and welcome you mo thutong ya tsatsi leno. Ke batla re tsaya mosepelenyana mmogo batsadi ba me kwa lapeng le dipopae tsa me. Lesson is for the standard 5, 6, 7. Me le ma standard 4 ba ka ya attenda ga gona molato. Ke kile ka le tsenya di lesson tsa the use of figurative languages mo di compositioneng tsa bonnana ka gore ke itemogetse gore ga ke ntse ke tsamaya around batsadi itlhela ba ngongorega ka gore kana bana ba bone ga ba kgone go dirisa di ane kana manate tsa puo mo dipolelong tsa bone. Dipolelo tsa bana o itlhelela di lelea di sebokete o itlhela ba latlhegelwa ke letshwao la the use of figurative languages or descriptive words. Di a ba palela tota jaanong ke be ke ta ka ithuthuntso ke e leng gore is actually is working because I've been doing it with my little girl now. She's doing very well mo go tsone. Re dira jana re tla be re tswa ka se ane se le 1 like today we are doing sane se sa Setswana mphemphe wa lapisa motho o kgona ke sa gagwe tlhaloso e le go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima kana go kopa akere tota bana ba rona ga ba itse go dirisa dilo tse mo di ane mme ga re ba tshwae phoso because ga ba itse ditlhaloso re utlwana kere jaanong re tlo go dira ithuthuntso e leng gore mo go yone ga le ntse le tsweletse motsadi le ngwana kwa lapeng ngwana o kgona go helela a itse ebile a ba a kgona go dira a polelo e leng gore gongwe e tsamaelana le seane sonese jaanong ke tla jana mo go lona jaaka I've been traveling around lesson ke ya bongwana ke ba e leng gore ke ba ko WhatsApp my WhatsApp classes ba e leng gore ke ba di-composition go na le ba e leng gore bana ba teng ke ba simolola hela from scratch ke ba ruta picture composition me ngwana a bala bo 5, 6 and 7 because go supagala ngwana teng a sena foundation ya go kwala polelo jaanong ke ba simolola hela gone ko ke ba dirisa yone picture composition bangwe re simolola hela re practice yone picture sentence construction a be re simolola jaanong re tsena mo polelong re utlwana kere jaanong bonnana ba me this is an exercise e leng gore re tlo go e dira mmogo a re lebeleleng sane sa re mphemphe wa lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima kana go kopa a ke re di bopae tsaka yaanong ke batla gore mongwe le mongwe wa lona a kanye a polelwana e leng gore e tsamaelana le seane se polelwana ya teng ko bofelong e tabe e tlhalosa sone seane sonese re utlwana kere so batsadi kwa lapeng le kgona go dira di example hela tse e leng gore di motlhofo bana ba nna ba di dira ko sekolong kana ba di bona le ska akanya thata akere ra akanya hela ka diwe tse e leng gore ra di itse saane se bua hela ka motho e leng gore o itse gore o nna a kopetse ruri kana o nna a dimile hela ene ga nke a itirela ka moso wa adima se ka moso mongwe o tla ba adima mo ka moso o tla ba adima mo kgantele wa lapisa motho yo akere kgantele o kgona ba bangwe ba ba itseng diane motho o kgona gore o itse gore ke ndineo mphemphe wa lapisa motho o kgona ke sa gagwe tsalame go botoka gore o nne le wena o itlela ka ditsa gago gore ga o batla go di dirisa o bo o di dirisa o sa lapise ope o bo o di dirisa o sa adime sepe go gope akere jaanong ke batla gore o akanye polelwana e leng gore ko bofelong e ka tsamaisana le sone sane ko bofelong o tla bo re mphemphe wa lapisa motho o kgona ke sa gagwe akere ke batla le ska akanya dio tse di thata bonnana baka a re akanyeng hela motho o na kopetse ruri polelwana hela e khutshwane e le gore motho a teng o na kopetse ruri o na a dimetse ruri ene ga nke a itirela re utlwana kere ko bofelong o bo kwala gore mphemphe wa lapisa kana bore kana Motswana a re mphemphe wa lapisa motho o kgona ke sa gagwe go botoka gore o nne le selo sa gago go na le go adima
kana go kopa. A re lebelele example ya ga teacher. Ke le file example ke a re lebelele mpolelwana me ya re Rre Pholo ke monna yo e leng gore fa ba bangwe ba ile letsomong ene a bo a tlhola a suta le meriti ya ditlhare a sa dire sepe. Maitseboa o tla mmona a bala malwapa a batla seshabo. Tsatsi lengwe moagisane wa gagwe Rre Kadiela a mo fa lefoko la kgotatso a mo raya a re Rre Pholo e gore ga o lemoge gore o lapisa batho ka go kopa le go adima. Ke eng e sa re go dirwa le wena o bo o itirela? Kana mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. Go botoka go nna le se sa gago go na le go kopa kana go adima. Well done. La utlwa polelwana ya ga teacher a kere ne e bua ka rre o e leng gore ene nna a se batle go itirela sepe. Nna a batla go nna hela ba bangwe bo ba dira ene sa gagwe e le go kopa, sa gagwe e le go adima. A kere la bona gore ko bofelong ke ile ka bua le kana Rre Pholo o ile a Rre Kadiela o ile a bua le Rre Pholo gore Rre Pholo go botoka gore ga ba bangwe ba dira le wena o bo dira, gore e re o tlhoka selo seo a bo o sa simolole wa go kopa, o simolola wa go adima ko bathong. Ka goreng mphemphe wa lapisa gantse o raya motho gore mphese ka moso nkadimese ka moso ke kopase kgante le batho ba lapa. A kere jaanong o tshwanetse gore le wena o itirele. La utlwa bonnana baka jaanong ke batla gore o akanye ka storynyana o ska ba kwala mo go ntsintsi o ska kwala mo go telele. A kere la ga o ka kwala mo go telele mme ga gore sepe mme ke batla o ntirela polelwana e khutshwane e leng gore e tsamaelana le sane sonese. Ga o sena nna o e fetsa o bo kopa mama to screenshot it a bo e senda mama ko WhatsApp gore ke kgone go e maka ga le gore go na le diphoso re kgone re di baakanye. Re utlwana bonnana baka re tlo nna re dira hela jana gore re le ka moso don't miss the our second sane sa rona sa bobedi se leng gore re tla bo re se dirisa ra go dira di ane di ka tshwara botlhano ga re sena nna re di wetsa. Ke a go lefa topic le be le nkwalela polelo o bo le ka mo polelong ya teng o nna o dira gore o no latlhela diane. A kere tse di tsamaelanang le polelo ya gago bonnana baka. A kere so ke a leboga ke dumela gore ga sena nna ke fetsa o tla bo o tsa buka ya gago a bo simolla o nkwalela polelonyana e leng gore polelonyana ya teng e tsamaelana le sone sane se sa rona se. Ithutuntso ye ya rona yone ke go ruthuntsa ngwana le gone gape gore a kgone go itse tsone diane le ditlhaloso tsa tsone le tiriso ya tsone mo polelong. Thank you very much and God bless you.